Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ERGC mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balasan terhadap sasaran target vital dan strategis Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan pada Selasa waktu Iran, Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang ke-37 serangan telah diluncurkan. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Adiyah mengatakan bahwa serangan ini merupakan serangan respons langsung terhadap pemboman depot minyak Iran di Tehran dan Al-Bors. دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sirine bunyi adanya serangan terdengar di Tel Aviv, Israel saat rudal Iran diluncurkan menuju Israel. Tidak ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan ini.